Egunon guztioi, buenos días, sed todos bienvenidos. Anaia Rebok, Laterango San Juan Basilikaren, Erromako Elezbarrutiko katedralaren eta ondorioz Aita Santuaren katedralaren sagarapenaren urte horreneko jaia ospatzeko dugu gaur. Horrezagaitik ospatzen dugu egun hau munduko templo katoliko guztietan. Azaroaren 9 izendatu eban Francisco Aita Santuak lekuko eleizetan Jangoikoaren santu, doatzu, beneragarri eta zerbitzaren oroitzapena egiteko egunlez. Gaur Elezbarrutiaren egunabe ospatuko dugu. Hauze dinozko gozainak bere kulturnean. 2025 azaro honetan, Elezbarrutiaren eguna ospatzen dugunean, pozez eta esker honez beteta dugu bihotzak Bilboko Elezbarrutiaren 75 urteak betetzean. Hoy celebramos la fiesta del aniversario de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, que es la catedral de la diócesis de Roma y por tanto la catedral del Papa. Por eso celebramos esta fiesta en todos los templos católicos del mundo. El 9 de noviembre es la jornada que estableció el Papa Francisco para conmemorar a partir de este año a los santos, beatos, venerables y siervos de Dios en las iglesias particulares. Hoy es también el día de la Iglesia diocesana. Nos dice nuestro obispo en su carta, en este noviembre de 2025, mientras celebramos el día de la Iglesia diocesana, nuestros corazones se llenan de gratitud al conmemorar los 75 años de vida de nuestra diócesis de Bilbao. Con estos sentimientos vamos a iniciar la celebración puestos de pie y unidos en el canto. Cantamos. Bios bates al carturi suganagatos jauna, suganagatos jauna, emoiusu sureari grasita maitasuna, Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin eta zure espirituarekin. Ongi etorriak elizkizun honetara, eskerrik asko Eukaristira etorteagaitik. Jesus jauna bihotz-urratuak salbatzera bi aldua, erruki jauna. Erruki jauna. Jesus jauna pekataria idei egitera etorria, Kristo erruki. Cristo erruki. Jesus jauna gure alde otoiz egiteko, Aitaren eskui aldean zaituguna, erruki jauna. Erruki jauna.
Jakinki dakigula Jainko guzti zahaltzua, eta gure pekatuak barkaturik eroan gaizala betiko bizitzara. Amen. Aintza zeruetan angoikoari, Aintza zuri jauna, ta eskerrak zuri. Eta bakea lurrean, haren gogoko gizonei, hain handita eder zaitugulako, gorazu, bedenkatuazu, gorespen zuri, auspez agur, eskerrak zuri. Aintza zuri jauna, ta eskerrak zuri. Zebakare santua, zebakare jauna, zebakare goigoikoa Jesukristo. Espiritu Santuarekin, Jainko aitaren argitan. Amen. Aintza zuri jauna, ta eskerrak zuri. Egin dakigun otoitz. Jainko jauna, herri bizi eta bereziz jasoten dozu zure aintzaren betiko etxea. Emoi guzu ugari zeure eleizari Espiritu Santuaren doeak, zure herria Kristoren gorputz lez hasi daiten, eta egunen baten Jerusalen barria izatera heldu. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, Espiritu Santuarekin batera Jainko eta errege bizi zarata gizaldi eta gizaldi guztietan. Ezekiel profetearen liburutik. Egunareetan, tenpluko sarrerara eroan ninduan gizonak. Ura ikusi neban tenpluko ate azpitik urten eta sortaldera joaten. Tenplua sortaldera begira egoan eta. Ura tenpluaren eskumaldetik jaisten zan, altarearen hegoaldera. Gero, iparraldeko atetik urten azoz ninduan, eta kanpotik bihurtu eginazo eustan, sortaldera begira egoan sarreraino. Eskumaldetik joian ura izurian. Gizonak esan eustan, ur hau sortaldera doa. Araba aranera jaisten da, eta itxaso hildean amaitzen. Itxasoratzean hango ur ustelak ondu egingo ditu. Ibaia helduko danon edonon, mota guztietako piztiak biziko dira, eta arrain asko izango da. Itxasoko urak on bihurtuko dira, eta bizia sortuko dau doan toki guztietan. Ibaiaren ertz bietan, mota guztietako frutarbolak hasiko dira, ez jaken horririk jausiko, eta eten barik emongo dabe frutua, hilero emonaldi bat. Santutegitik sortzen dan urak urestaten ditu eta. Frutuak janari izango dira, eta horriak sendagai. Jaunak esana. Jauna zure maitasuna abestuko dut betiren beti. Jauna zure maitasuna
indar, edo zein larrialditan laguntza askar. Horregaitik ez dugu bildurrik, naiz eta lurrak dardara egin, edo ta mendiak itsasondora amildu. Jauna, zure maitasuna, abestuko dut betiren beti. Ibai baten adarrek alaitzen dabe Jainkoaren muria, goikoaren bizileku guzti santua. Jainkoa dau erdian, ez daukaloka egiten, goizetik laguntzen deutzo Jainkoak. Jauna, zure maitasuna, abestuko dut betiren beti. En la segunda lectura, el apóstol Pablo ofrece su vivencia de lo que supone para él la fe cristiana. Los creyentes, fundamentados en Jesús y movidos por el Espíritu del mismo Jesús, forman el verdadero edificio, la comunidad cristiana, lugar y signo de la presencia de Dios en este mundo. San Paulo apostoluak Korintotarrei. Senideok, Jainkoak eregiten dauan etxezare zuek. Jainkoak emon deustan doaiaren arabera, nik oinarria ipinidot etxegile trebeari jagokonez, baina beste batek eregiten dau etxea. Ikusi begi bakotsak zelan eregiten dauan. Inork ez daike ipinita dagoan oinarria besterik ipini, eta oinarri hori Jesu Kristo da. Izaldakizue Jainkoaren templua zareela, eta Jainkoaren espiritua zuekan bizi dala. Jainkoaren templua ondatzen dagoana, ondatu egingo dau Jainkoak. Jainkoaren templua santua da eta. Templu hori zuek zare. Jaunak esana. Elijo y consagro este templo, dice el Señor, para que esté en él mi nombre eternamente. Aleluya, aleluya, aleluya. Jauna zurekin Eta zure espirituarekin. Jesucristoren evangelioa joan deunaren liburutik. Aintza zuri Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo,
ovejas y bueyes. A los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Jaunak esanak Senideok, liturgi urtearen azkenetan gagoz. Gaur entzun dugun jaunaren berbak mundu honetako gure azkenari begira jartzen gaitu. Geure geroari eta jangoikoagan izango dugun amaibako bizitza zoriontsuari begira. Gure jangoikoak bizitza maite dau, ez da heriotz zalea. Mundu honetan bizia daukan guztia berak sortua da. Eta heriotzatik igaro behar badugu ere bizi barrira dei egiten dauzku. Laterango basilikaren sagarapena ospatzen dugu gaur. Dicen que no encuentran la primera piedra, la piedra del Capitolio de Estados Unidos. Hubo una gran ceremonia cuando se puso esa primera piedra a principios del siglo XIX. Con el tiempo parece que se fue hundiendo y ahora la buscan, pero no la terminan de encontrar. Se sigue buscando para dar con ella, para recuperar aquellos objetos enterrados junto con esa piedra, que mostrarían el estilo, la forma de ser y lo que se esperaba en aquella sociedad de ese edificio. Es decir, los secretos y la finalidad de ese edificio tan grandioso de Estados Unidos. Esa piedra es la piedra angular, piedra histórica, símbolo de la unidad del país. Nosotros queremos edificar también nuestra vida sobre la piedra angular, que es Cristo Jesús. Es la piedra que desecharon los arquitectos y que se ha convertido en la piedra angular, nos dice la Escritura. Esta nuestra piedra angular no está escondida, pero sí hay que buscarla, hacer la verdad en nuestra fe, que estamos asentados en la fe en Cristo Jesús. Celebramos hoy una fiesta singular, una fiesta un poquito rara. Es la dedicación de la Basílica de Letrán. Qué bellas son
las basílicas romanas. Qué maravillosas. Son inmensamente anteriores al edificio del Capitolio. El 9 de noviembre del año 324, terminadas ya las persecuciones primeras, los cristianos, después de esas persecuciones, dedicaron la primera iglesia al Salvador, a Cristo Jesús. Es la iglesia de la Basílica de Letrán, maravillosa basílica, grandiosa basílica. Es la parroquia del Papa, es la cabeza madre de todas las iglesias del mundo entero, es signo de la unidad de los cristianos. ¿Sabéis una cosa? Que esta basílica donde estamos nosotros está agregada a la basílica de Letrán. Si miráis a la entrada del templo, en el pórtico, veréis esa inscripción. Si os fijáis en la cruz que tenemos en uno de los laterales, veréis que eso indica que estamos agregados y que tenemos todos los derechos de la Basílica de Letrán. Todos nuestros templos son lugares santos, son la casa de oración, la casa del encuentro de los cristianos y de la celebración de la Eucaristía. Son el lugar del encuentro con Dios y con la comunidad. El Evangelio de hoy nos recuerda que Jesús expulsó del templo a todos aquellos traficantes que lo habían convertido en una cueva de ladrones, nos dice el Señor. Pero el verdadero templo, el único templo, el lugar del encuentro con Dios es Cristo Jesús. No son estos templos de piedra, sino que es nuestra fe en Jesús. Él es la piedra angular. En la persona de Jesús, Dios nos manifiesta su gloria, su esplendor, su grandeza, su presencia, porque es Dios hecho como nosotros. En Jesús y por Jesús tenemos el acceso a Dios siempre en el Espíritu y en verdad. El verdadero templo, el único lugar de encuentro con Dios, es Jesucristo. Él es el templo verdadero, el rostro visible de Dios entre nosotros. Pero Cristo nos convierte a cada uno de nosotros en templos del Espíritu, y cada persona es en el mundo lo más grande ante Dios, mucho más maravilloso que todos los edificios grandiosos, fenomenales, bellos de la humanidad. Todo hombre, incluso aquel que está echado, perdido, alcoholizado, incluso aquel que es pequeño, que no tiene todos sus sentidos, todas las personas somos templo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que lo mismo que decimos que debemos respetar el templo como lugar sagrado, debemos respetarnos a nosotros mismos y a toda persona humana, a toda persona humana. Esta celebración, pues, de la dedicación de San Juan de Letrán, madre de todos los templos cristianos, es una invitación que nos pide ofrecer nuestro corazón, nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro ser, al que es sentido, piedra angular.
titular de nuestra vida, que es Cristo Jesús, para hacer de nosotros un templo vivo, eficaz y real cada día ante Dios. Expresemos nuestra fe cantando Sinisten dod, Sinisten dod. Sinisten dod, Hanna, sinisten dod. Sinisten dozue jangoikoa aita algustiduna zerulurren egilea, Sinisten dod, Hanna, sinisten dod. sinisten dozue haren zenbe bakar Jesukristo gure jauna, ama Virginagandik jaioa, nekaldi eta obiratua, biztu eta aitaren eskuialdean zarririk dagoana. Sinisten dod, Hanna, Sinisten dozue Espiritu Santua, Eleiza Santu Katolikoa, santuen alkartasuna, pekatuen parkamena, hilen biztuera eta betiko bizitza. sinisten dod, Hanna, sinisten dod. Uste osoz, egin deiogun otoitz jangoiko gure aitari. Erromako Eleizaren alde. Que la Iglesia de Roma y su obispo, el Papa León, sean ejemplo de fe y de amor para todas las iglesias locales diseminadas por el mundo. Eskatu deiogun jaunari, Zun jauna, gure eskari. gure Eleiz Barrutiaren alde. Que nuestra Machu de Begoña interceda por nosotros, para que estos 75 años de la diócesis nos impulsen a seguir llevando el Evangelio donde no llega, tendiendo puentes de diálogo y fraternidad. Eskatu deiogun jaunari, Zun jauna, gure eskari. munduko agintarien alde. Que los gobiernos de las naciones trabajen por la igualdad de tantos pueblos injustamente empobrecidos y les ayuden en un desarrollo justo y solidario. Eskatu deiogun jaunari, Zun jauna, gure eskari. gu guztion alde. Que quienes estamos en esta celebración sepamos afrontar las dificultades que nacen del anuncio del Evangelio y seamos templos vivos, fundamentados en Jesús, ofreciendo nuestra vida al mundo. Eskatu deiogun jaunari, Zun jauna, gure eskari. Zeru eta lurreko jauna, entzun gure otoitza eta emon eskatu deutzuguna. Jesukristo gure jaunaren bitartez,
Zenideok, egindakigun otoitz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Jainkoak hosteko eta gizona salbatzeko. Eliziari zeure emazte izena emon dautzasun jangoikoa. Egizu zure izenaren zerbitzari izanez, zeu gurtu eta maitatu zagizala zure herriak eta zuri jarraitu teizula. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zurekin. Eta zure espirituarekin. Gora bihotza. Eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokina eta zuzen. Egokita bai eta zuzen, guk zuri aita guztiz santu horri eskerrak emotean unai eta beti Jesukristo zure semea maitearen bitartez, berau da zure hitza, beronen bidez egin dituzu tiran guztiak, berau bialdu deuskuzu salbatzaile eta erosle, Espiritu Santuaren egitez gizon egina, Virginia gandik jaioa. Beronek zure naia betetako eta zuretzat herri santu bat irabazteko krutzean besoak zabaldu zituan eta eriotza eserestuz nagusi agertu biztuera. Horregaitik, aingeru eta santu guztiekin, geuk ere zeure ospe eta aintza goresten ditugu bihotz batez kantari. Santu, santu, santua, dira guztien jainko jauna. Osana, 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 zeruko hienera. Santu zara bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizuz bada ogi eta arda honeik, zeure espiritua izuriaz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezan. Berak saldu ebenean eta bere gogoz gurutzera joiala ogia hartu eta eskerrak emonez zatitu eban eta bere ikaslei emone utzen esanez. Hartu eizue eta jan guztio kontatik, hau neure gorputza data zuentzat emongo dana. Afalondoan bardin kaliza harturik barriz ere eskerrak emonez, bere ikaslei emone utzen esanez. Hartu eizue eta edan guztiok honetatik, hau neure odolaren kaliza data, itun barri eta betikoaren odola, zuentzat eta guztientzat pekatuak parkatzeko isuriko dana. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Iretan iztu zara la jauna,
Horregaitik, jauna, zure semearen eriotza eta biztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kaliza eskaintzen deutzuguz, zuri eskerrak emonez, altaran zure zerbitzari onartu gaituzu zalako. Eta apalik eskatzen deutzugu, Kristoren gorputzo dolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaizana. Gogoan izan, jauna, mundu guztian zabaldurik dagoan zure eleizea. Eroa izu meitasun osora. Leon gure aita santuarekin, Joseba gure artzainarekin, eta eleiz gizon guztiekin batean. Gogoan izan, jauna, biztuteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak. Hartu egizuz zeure arpegiaren argitan. Juana Barinaga, Ildefonso Larrieta eta etxekoak, Francisca Santa Maria. Eta asmoak, Miguel Madariaga, Zaida. Eta momentutxu baten, batez bere hile honetan, geure hildakoen gana bihurtuko gara. Eurekaz hitz egingo dugu, eskerrak emon, gu gaitik mundu honetan eurak egin eben guztia gaitik. Erruki izaki guzarren, gu guztiok betiko bizitza jaritzi dagigun, jangoikoaren amagaria duatzuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adizkide izan diran santuekin, eurekin batean goresten zaitugula Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Honen bitartez, honekin eta honekan, zuri aita jangoiko alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen, amen. Salbatzaileak agindu eta erakatziari jarraituz, bildur barik kanta dagigu. Zeruetan zarana, saltu izan bedi zure izena, etor bedi zure reiua, egin bedi zure naia, zeruan bestela lurrean ere. Emoituzu gau, egun honetako ogia, barkatu gure zorra, geuk ere geure zordu nahi, barkatzen dauzegu eskero. Ez eikuzu itziten tazioan jauzten, baina aterak izuz gatzetik. Aterak izuz jauna gaiz guztietatik, emoiguzu bakea gure egunotan, zure errukiari esker, bekatutik garbi bizi gaitezan, eta estu aldietan zento, betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea, noiz etorriko dan zain gabozala. Ere
Kristo gure jauna, zeuk esana da apostoluei, bakea izten dautzuet, nire bakea emoten, begira zure leizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zeure gogoa danez, emoiozu eleizari bakea, emon batasuna, errege bizizarata, izaldi eta gizaldi guztietan, jaunaren bakea beti zuekin. Emoiozue bakea alkarri. Jaungoikoaren bildotza, zeuken zendozu munduko pekatua, erruki jauna. Jaungoikoaren bildotza, zeuken zendozu munduko pekatua, erruki jauna. Jaungoikoaren bildotza, zeuken zendozu munduko pekatua, moiguzu bakea. Ona hemen jaungoikoaren bildotza, ona munduko pekatua kentzen dabana, zoriontzuak jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez naz inorzu nire etxean sartzeko, baina ezaizu izbat eta osatuko naz. Jesus maite asan, azken afarian, bera emon airi, ardauta ogian, gure zasalari, hiltzeko aurrean, maitasuna zeukan, bihotza mendean, urtu daigun beti, Jesus jainko gauna, sakramentu ontan, gurekin dagona. Apostolu eri, minez esan deutze, ni gaur salduan naz, bihar hilgona be, aitaren ganako, denbora jaten bete, ona orain zenbat, zaitu edar maite, gurtu daigun Jesus, beranko jauna, sakramentu ontan, gurekin dagona.
egindakigun otoitz. Zeruko Jerusalenen ezaugarri egin dozu jangoikoa, sakramentu honetan parte hartzean, egin gagizuz orain zeure graziaren bizileku eta eroan gagizuz gero zeure aintzaren etxera. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zurekin Eta zure espirituarekin. berenkatu zaiezala jangoiko guzti altuna, aitak eta semeak eta espiritu santua. Amen. Zoaze jaunaren bakean. Agur ama errokiz betea, jainkoaren graziz kolorea, itxaropen usterik gabea, ama posen jainkoak asea, zu Maria. Izadian aurrik ederrena, neskatxetan agurgarriena, Virginetan garbiena, ta gorago zeruan zaudena, zu Maria.